Amin. Diwasta Leo Tiswara. Mohon Kang Leo Tiswara teh gini. Uluh Kampung Agung. Apunten beliau ngopeno yang sim kuring lamki on gitu di no Facebooknya. Kami nggak Facebook mana? Erian di Budiman. Kami darat ke sami gitu dan ada istilah. Di mana lamki lepas. Nami Hendy di FB UHHE di Sukabumi. Panten Abdi Trik OL. Nami Facebook Desta Bela Desta. Penggemar Milan, sarang Persib. Salam promosinya mah status I am single, I am Malaysia. Kemarin kami Abdi Muhammad Iqbal, kami di Facebook oke Muhammad Iqbal. Ala SMP. Status terkirim ya. Status mahasiswa. Ibados swasta teh Robi di FB ataupun di sini saya tetap Ibu Min Ardibinata ya, usia saya 27 tahun. Adi Asek kami di Facebook Asek Tengira Dehi sareng Tatang Petot. Asek atau tapi seks. Asek Oh, mana itu seks. Asek Tengira Dehi sareng Tatang Petot. Terus anu genep akun deui sebutnya. Terus kafe dua eta. Kali ini di Bogor sareng Sukabumi. Di mana ya? Sukabumi. Kadang di Bogor, kadang di Sukabumi, kadang di Jakarta. Rumah yang musola kosong ada. Sampai meeting. Terus nanti atasnya dikinya Geus lieur aing kenal oke. Mau ka kembali bongkar ke acara sadayana. ide sih. Bah, ieu teh saha cenah ieu teh? Iya, masih pacar. Sese. Ini ngomong. Alik ngalat oe teh biasa nama di Facebook ngalat teh Beno, idenya Beno be lawian. Abi kami dicililin. Sebenarnya nami di Facebook Beno be lawian. Pengitan salaku di Ranca Banyol, pengitan jantan Hangsip Ranca Banyol gitu ya. Jadi itu di Ranca Hangsip. Fungsi itu. Oke, sese kok. Ini secigi. Mas Biawan, palsuna sekres Ranca Banyol. Astagfirullah, cerewet dewa. Iya. Hei, aing mah. Untung aya hiji di DC lamun aya dua we. Mending karo ronda. Ini di Bandung, di Ranca Bolang. Kata alamat usaha. Oh, iya tah geuningan. Dewi Collection. Itu anu kagungan anak Kang Sona. Bili rajutan bili beungeut heung dirajut ke ditu. Sumpingan ka Kang Sona. Di Binoba saya tukang rajut, makanya saya orang kali alih. Oh. Asa pelalaur nyebut rajut. Astagfirullah. Anu biasa Iwan Budi Setiawan. Kumagi maca status antara cariosan Kang Tatang Petot gitu. Cara dia nyata sona tadi teh kawin teh ka Aura Kasih bin Iwan Bagja Salawasna. Eta we dipake dia. Jadi Iwan Bagja Salawasna di Facebook. Oh. Nuhun Kawin di mana? Kawin di Bandung, Mohon. Bubuara ka Cililin. Itu di Bali. Di Bali kenapa? Kawin di Cililin Bubuara ke Bandung. Ada dina Paroman di Bandung, Mohon. Bubuara ka Cililin. Itu di Bali. Oh, henteu. Kata ninggal dina Paroman Raraina teh asal bisnis banget. Nusa Katerang Abdi mah Abdi ngajaga grup
BS itu, karena kudu BS. Jadi saya lupa anu ngalabetan status eta, abdi sok komen gitu. Oh, gitu. Jadi kan Banyolan Sunda. Oh. Jadi kalau grup Banyolan Sunda, anu apa kalau grup Banyolan Sunda, nggak ada mau status, abdi pasti komen gitu. Kami nggak ada KTP. Oh, kami nggak ada KTP, karena ke Banyolan Sunda biasa. Biasa ke Banyolan Sunda. Cek kapal ini dia. Kapal ini. Jantan. Bener. Keluikan di luar kan itu. Cak kaki mah. Dan upami nama KTP kantun nyanak kayak gitu fotokopi KTP. Nomor handphone. Nomor handphone mungkin dicatat di inbox kan? Di inbox. Kurang Bandung nggak sih? Asli orang Bandung, abis Alit. Alit di Alit tulen kagem di Mokantoa. Tunggu sama. Tunggu sama. Tapi sahabat Cilili banget. Astagfirullah panjang. Ayo ngobrol perkenalkan ulang ngobrol lagi. Nama